Kinoyalam ke Meghalaya Physical Education and Sports Association MPESA ha ke jingalam uba Sony B Wajri General Secretary kila kentu ye katanat puli puthi ke sarkar jalla bantung ye kinohikai ke bela pentebet ye ke subject physical education kum kinohikai ha ke school bat college namar kini kalong kawaini ke subject bela pendrung ha ke school bat college lingba ke new education policy balawan ra ke sarkar India. Ka sarkar Meghalaya ru kala pediang ban penteri kam ya ke NEP ha ke school bat college jong kani ke jela. Ha ke jinga kendo yo VK Mantri Commissioner and Secretary Education ha ke nyau tarik kuluber kino ngalam ke MPESA kila penpau ke jingkmen ba ula kular ban shimkia ban penteri kam ya kani ke jingkerpat jongki. Dalam maki kim trek menteri lang de ku jenjar am deng ngiru nak kalian ka asun nak kapor ngilit mi ngilit ban buat iki jing tep nei don ki anda kala poi ki sti tu ngin tep sino bakan dah hapan poi sino kata ka sti deng isu yo betang ki reply ki don katu kan ki reply de ki baya kumong ong mene ba ki reply ki teteng ki long ki post ki ba ki appoint ki BSc pass de ki don ru katu kan dia haba ngi ba Rada kimle AA ting susi am kum ka association hari bubun ki samla ki badon hakani ke grup association ngim kwa ban mi samadan banyang banya penkelumar kan ringi wan ka bajai jai ni ka sarkar ka de maskap kan kumbo konrat ular ban peni ni ki pos new na pedang ki news pat teli te ngi kermen kan bakan don lang ka pos ngi kanjak kan saj ma kumasi spa ne kat baka ai na ki live spa blok ki bala pas de sis pangut kala de kijung toy ka bakraw kan namanta ki kon samla jungi kita kam kimat ka pipira kimat jam ni kon siap yang ai play view selok mil badi kini ki way di media bang ni blak mantep de nakaliang jungi hakati kendu yu new commissioner bos secretary joka education department sa BJ Mantri IS re habang ilai kendu yu kalong ka pos tenat pa re habang ilai kendu yu bengiyo jing tem nu kini ka de kalong ka thamai hakmat jong tip AA phang kani ka physical education nomor ba ini ki officer ki batrai hapo education department ibat ki klama jing tip yu de onang ilai kendu yu ulalong thamai ilai song kumba sekitar tam madu tinggal persngoi ki jing ya ki kena ki bapas ya kani physical education de ulak kali ngi kan ungut balapas ngi labu aspa sam tam balapas ke klub kam jam kan teng lapat isu su kidan hakitu ki school ki ba thung da ki BA BSc MA ni PU ngi lap school yu te wang an sele ko badan kam tengi shania e ke bon sale tengi persngau ba kini ke jingle ka jing simkha ka jong kalong ko job kan kani ke jing sedang ke jing ye kendu ni kong jong ni badu kalong ko ka persutrat bat ke ba sungyo mensiam ngi WPW ai ba kini ke jing tre jong ni kumka association ni aku bleru I ba kermen yuria ibelong advisor jungi ibla simthia nakapor sikapor kon penyarap ini ki bala pas ke physical education kon poi hadu kan ikathong pengenyo penyakaran persya ban commissioner bat secretary jongka education department English board ti haswa kan ni la angam kan kan jing tho ba ji tadi officer ai oh ngila dap ai nakapor sikapor ngila pan ki les ngila yo ki les ngila I ada klemdon ka jing tho akiles ngimnut hi ban batai start te long sokoweru katkum ka revision of pay ngila yo pan puli ngitep bakadon ka post ka jongi nrai kas nakaliang ka sarkar ni kerpat nakaliang ka asyan bakan le no kham kloy haka post ka bayde ba ka inspector of physical training aman ki DSU manbarok ki district bat ka way hak trail com drawing master ki higher secondary school haki UP school bade bendan katum ka ROP revision of pay 2018 de ngi babun ki school minta kim padan yang ngibu jingkeliru yo commissioner ba balai ya ka subject health education and physical education sim lapel menu besim ni kata ka subject uru nakaliang jong uru umdan jiktep syafang kata buat ngi la pesutu yu ba ki contents ki badan health and physical education kadai ka contents ka jong ki tu di populi ka physical education de menta menu besim ni kata pat ki song haki school menu ba school kile ki ai de kino hikai ki bakum no nrai kalong ka baklah kan de sanu kalau we ki kena pai ka national game menta kanwan ni kum ki Meghalaya Physical Education and Sport Association ni kwa ban sedang school na ki school
ngin sayok ki kena ki badan talent kombo ong catch them young watch them grow abang ngin hape yakin adu udang kena grassroots dia orang ngila yo ngila i kena ki badan talent ngin saa ki coach kan ki badan hati ha sports department ki coach ki sa train bah kan ki publish buat